Mwancho morigereria na gukwanire mambia ya bono ritukeriga rie 15 na kabere asumutinyu uyoiga wi 12 mwaka gwe 2025 nukugera kwana buna nogendera tukubwati mirobiri yonsi ensoko TV mambia bono nabo igo kwegokire nabo igo nuchikwendera kwegokya ne mirobiri ndi yatigera seri tukurima guchakira chinsa 10 bichike mambi na inde gwikira bono igega yaragire chinsa inyene chidaika isano ne mochi bono mambi cha Afrika ya mocha kingo kwarigania eritwendere kwemanya aliagendera tokorekana imensi ya Kenya asumurubiri yiga Rubini bwoko morekera ebintu aona mangana aho aliagendera tokokorekana kurwase ebinyoru byito chiwadi chito chi county ya serikali nene ase chiwizara nabo igo asobokoreri aho imena isiko yense yito ya Kenya emambia yabono guchakiro buri mitogendo burindi bwemechi semyo bochenu nabo igo yabwatikene na siasa emambia yabono na mono ase omutienyi ongabuno yiga obwatemiyiga emenge nabo iga mange agendera tokokorekana ngo kwarigania tosange asubwamo emambia yabono emensoko tigwe borosubwo mugusigo bono gwikomo elio chinsa inye chinsa isano ne mochia bono mami gwitira sena beria mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne momara gatano omwerio veka isato ningirolere na mbeija mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne momara gatano omwerio veka isato no chiwaka isimira boigana bogotuma ujumbe yago enyenge elio ne ujumbe yekerera ikigani chiko yasoma akarukeria tukonya gusukana gusanga asobwamo emambia yabono gwitira somo tanda bwekerero Facebook na bwega sensemo area ya YouTube tumeka elieta ensoko TV tusanga sobwamo go chakerbono gwikomo elio elieta lyane Ishmael Mogere. Mwancho murigeria haso muchakane mambia bono magega yensoko TV kumurekera ekerero kyobokonyi gwekia sub location ya Bukyambori na Bunyaiguba chiamate echo cyakora makweri magega yomubasukano umube bwepara ime ya Chabera abubagani gusirwa nendagera na marigani ya matanga niko banyorire esire ntangani oyo korigia ekerero kyobo senator ase county ya Nyamira Jeremiah Migosi nigasirire chiamate echo nendagera bunenchireyemo yogo kyania eguru ere ase chiamate echiga bene eyamase yamo pakase county area ya Nyamira asaroboti ruiga ruarigani we mambia bona no musakyo ito Stephen Nyariki Mbunde kuru kwa Isabela bisubiyara uyo aritoka kwa muswati minto uyo moko yono siriko akyotigira abana bake nabo mwana narokorete grade 9 yutakire konyoro kokonya ende school akitwaga ni motokonya nabo mwana narogira chotete kuri school kage kumuranyore gasi yande n'ubari na graduate motokonya motogali baga agara bakugatirane bakonya muswati umintu tabwati ncherende agaro enero lengesiro yaye yari komokonya kinjira cyose kuno bwo konya twasaba kuri account gaki Mega Yensoko TV habugoro kumurekera ekerero kiechi familia chiria chiasiria banjo babo hasa achari heiyaba sensemo ya Chabera abuba korwa se wodi ya Nyamaiya sensemo ya Rangenyo nigo yokorigia ekero kyobo senta Nyamira moskecheremia Migosi anyare ko baga kwena no bokonyi bwechindagera ojase chi familia echobene agiye kimoko nyore ndagera motokonye kende motokonya abairi go barabange abandi bagucha bakogenda kumageriki kitana cyonse so mugakaringe kogenda nande bano ukweremeria Jeremiah Migosi ukure osenta kunyamira asante sana so tokonye kwa tokonye gucha singi utagete ndagera nande mande utusira gekogera ntubu atikende no mweshimiwa na ukuri Migosi ukurigo bosenda tokonyire Jeremiah Migosi twamwakira asante gakina ini nyaribo tokonye mweshimiwa Steve Mugaka tokonye mweshimiwa Jerusa Mumanyi tokonye zamalete muri bitobona akane ukengara uyosirete mu murominto yaro kumbwati itotigarete babere ne mwana gutandete gekora ntubu atikende mukiyoyo nero lenge supporta yo mukiyoyo ase familia yae gekogera kiregento nero nkoleta gushenka hakuna njia naona njira tuli gaiga tubu atikeno njira naona kanyokende tabu ntimbu ati namo sebyo ikiwa mtoto tena usaidizi bonde bwansi bra konyo cha familia bana mbale school ya mwanare university naro kolete
bono njira teyo akwiraniria mbuya mono ase siro yendagira familia Nyagosira Chocho Bondi, familia Chien Gesare Kabati na William Oyaro nigo bagokire getambo kirekio giokobasiresia ase okomwenia na kobanga emeroberi okobenia abancho babo ndi twararire asa okonya kwino mwaletire gaiga koyo minto okorigio ba seneta Jeremia Migosi yakoire karibu turamona emaiga yao ekogera twariro koboko kwao kwaikire gaiga mbia mona so kwereria torosa kokora yanga muna yumo isimigwa ende koturakora ikirogekio ena gokogenda gutuikange muno tuigetangeiga gati yabaria basiria amagima abo abagendere boigo gosaba barai bande bagendere ko bago basira namona chifamili chia Nyagosira Mata Mora, Nyagosira Anne Birita, Geoffrey Nyamboga, William Oyaro, Rea Bosibori, Esther Kemuma, Eren Nyaboke, Tien Gesare na Richard Kebaso abuchi familia Jikobomo chagendere ko bagikorera ibitabo aho nabo igabarai ko basira eri ko bayania abancho babo ngoko nene naba minto banyarite ko baba gotokonya tukanyara ko batukurusie mebere mante garia tukanyikia se county yetu ya Nyamira tukabobeka mochari nande ngo baira nelimbuya mono enderera ko bwatera na sengenche iyo tunyare ko batugusikia goika matanga ya nyarire ko bagakorera ya minto gekogera ogo kuminkorororo konene naende ntonyara ko batugotigerwa abanyane ntokunyara. Steven Nyarike Monde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Gotigana na ikuru ase county ya Nyamira gusuka mutu serikali wetera ewizara y'obochenu nigo yararire buna bakori emirimo bobochenu chilifu emyemo na batano na babere ase ebinyoro nigo barache konyora obokoreri bwa bosa wetera ase omurobiri bobochenu oyo monyekaire buna chef gochakera omwako moya wechilifu ibere 25 nemo umwaziri bobochenu adendwale gako enekienganeye nigo boigaruro ogokulero gotindi gochiase abakori emirimo bobochenu abo balikire ne serikali na boigo bakogendera bakorari bonde obwo use bakorera bakorari bonde isiko ye kinyagitari kiribaganira kurwa abakorari obwo na mono asinyagitari kiri cye serikali asaba kogendera bakorari obwo ase kinyagitari cyabene eyamasa yamoti yatomanyaro mu waziri bo baceno adendwale gakorwe nkwana yaye emambya yabona gucyase abakori emirimo bobocenu nona mizgara bila rachaka Kenyatta iko na 26 theaters. Unaenda kwa upasuaji unaambiwa rudi baada ya mwezi mbili. Iko na ngapi? 26 theaters. Okay, ukikubali daktari anakufuata nyuma anakuambia lakini ukienda ile private hapa town nitafanya kesho. Can you imagine? So even the ones in Kenyatta, they will either work for consultants, they will either work for Kenyatta, or they go become private consultants. Na wabunge munisaidie. Unajua, wameenda kotini, niko na kesi mingi sana kotini. Tharaka Nithi, as of today, has received all public, private, faith-based 736 million from Chief and 107 million from PHC. And out of that 700 million from primary health care, ile ya capitation, ile nalipo na serikali. Ukienda level 2, level 3, level sub-county, level 4, ile ya outpatient. Na machifu mtusaidie. Msikieni rais akisema, ule Mkenya ambaye ni registered SHA, akienda outpatient, to these levels, angaliwe na daktari, apewe dawa, aende lab, aende nyumbani, asilipe shilingi moja. Ile hospitali italipisha county commissioner and county commander. You have instruction from the president. Munafunga, munanipigia simu, Mercy will suspend, Anthony will remove them from the system, Kenya KMPDC will deny the license. Simple as that. Unajua, that's why today we have 30 billion NHIF. NHIF ilikuwa mahali ya kuiba sana. So Tharaka Nithi is doing very well.
And today we're doing 129 transactions. There are 129 providers in this county. And so far they have delivered 238 patient visits. But efficiency and accountability remain central to SHA reforms. We have deployed 678 digital devices, and we have installed Taifa Care HMIS in 120 facilities. And some are here remaining, we will give it to you. And these are very impressive because you are now at 88% now, you are paperless. Can we clap for this county? 88% of the facilities of this county are paperless. Only 12%. Afya yangu na kila Mkenya uko na simu, wewe tafadhali, can you upload afya yangu? Ukiwa na afya yangu, hata utapata balance ya pesa yako ya SHA. Utaibiwa kila kitu. Ukiwa na MRI ukifanyia hapa, ukienda Nairobi, you don't need to do it. If you have a phone, just try. Ukitaka SHA utapata hapa kila kitu. Afya yangu. Practice 360 is for all the doctors and healthcare workers, and we want to ensure every shilling is tracked, every claim is verified, and every loophole is fraud will be sealed. The digital backbone is already improving wider system, from the teacher verification under the Mwalimu cover to real-time facility performance monitoring, and this demonstrates a strength of a unified national digital health infrastructure. We are also decentralizing special care through the National Equipment Support Program, CT scan, dialysis machine, ultrasound equipment are now operational at Chuka County Referral Hospital, while Magutini has received specialized theater equipment. Equally important, 1,165 community health promoters in this county are driving our UHC agenda from the ground. Can we clap for our and unajua hii kitu ya SHA, it will make me very unpopular, but I am ready to be very unpopular kwa sababu nimekuwa around for many years, so nataka tu niwafanyie kazi wa Kenya. Sitaki nichanganye. Sasa unajua, nimekutana na madaktari, nimekutana na wale ambao wana run faith-based hospitals na private. So mama moja wa private hospital hapa kwenu, very famous, na mimi nataka msikiara nisikie vizuri. Nilimuuliza, madaktari yako katika hiyo private facility ni wametoka wapi? Anasema, you know, confidently she's telling me they work at the county referral hospital. Hata kama ningekuwa Nairobi, ninge cancel license ya hiyo hospitali. Because kama wewe ni private, you recruit private doctors to work in your facility. Kama wewe ni county, you recruit county the way I recruit for Kenyatta Hospital, for KU, and for MTRH. Tugotigana na yabwatikene no bochenu togera baka sense muyenda se county ya Turkana so murai wense Dr. William Samuruto arenge abwigoro murai wense Dr. William Samuruto ngarure goseni gara iro gochengera umuyigo kyanda umanyekane buna tobongu lore vestful ASMO ya lore county ya Turkana na boigo asenkwana ya eruto nigarere buna Turkana teri guchego tigara magega ase amagendero kurwa chipara goika asense merio bochenu ase boiga barai kurwa asense meyo balirira yo guchye kogendera bosire serikali ya Kenya kwanza rikorwa obokorari guchiase abakenya ya mase ya mugikase county ya Turkana. Number 1 Rambita number 1 hey. Lodwar will not remain behind. Turkana will not remain behind as we build the rest of the country. Nyenye mnanielewa?
Sikizeni watu wa hapa Lodwar. Musione tu ya kwamba ati hii serikali tumeweka Waturkana kutoka juu mpaka chini. Si ni kweli? Si tuko na waziri ya school hapa? Si tuko na mabalozi wawili? Si tuko na chairman ya IEBC? Si muko na deputy mtu ya kusimamia watu ya chief of staff kwa ofisi yangu huyu Nanok ambaye alikuwa gavana wenu? Si tuko na watu wengine wengi? Ni tuko na special envoy sasa huyu John Munyes. Hii serikali sasa imebaki tu kiti moja, mchukue ndio mmalizie. Mnataka kuchukua hii kiti yangu tena? Hii ni kae naye. Lakini niongeze zingine. Ama mnasemaje? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hiyo plan ya trilioni 5 tumeanza jana. And by next year we will be halfway. Nyinyi mnanielewa? Wengine wanasema haiwezekani. Lakini mimi najua inawezekana. Si walituambia hii barabara tulianzisha ya kujenga kutoka Kitale kwenda kupitia mpaka Nakadoko haiwezekani? Hiyo barabara imekamilika ama bado? Si hiyo barabara tumejenga? Ni kweli ama si kweli? Walituambia walimu kuajiri 1,100 haiwezekani. By January we will have hired 100,000 teachers. Walituambia mambo ya SHA haiwezekani. As I talk to you, wananchi 28.5 million Kenyans are registered in SHA. Nimesimama hapo, watu ambao wanaendesha mahospitali hapa wananiambia SHA is working. Wale ambao wanatuambia SHA is not working is because hawajakuwa wagonjwa. Siku watakuwa wagonjwa ndio watajua SHA inafanya kazi. Nyinyi mnanielewa my friends? Na vile vile nimesema ya kwamba we must build an extra 28,000 kilometers ndio tuweze kujenga zile barabara zote. Huyu Protas amesema kuhusu barabara. Huyu Nicholas amesema kuhusu barabara. Na Buin amesema kuhusu barabara. Hawa waheshimiwa wote wamesema kuhusu barabara. Na tumekuwa tukiongea hiyo lugha miaka nenda, miaka rudi. We need a new plan so that we can deal with the challenges that face our nation in a much more conclusive way. Na hiyo ndio mpango mimi nimetengeneza, na mimi nataka niwaulize ndugu zangu. Haya mambo tutakabiliana na wao. Tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Unajua hii dunia iko watu wa no term, iko ya one term, iko ya two term, na iko ya long term. Nyinyi mko gani? Ate mko gani? Hebu nione kwa mkono wale wa two term, nione kwa mkono. Harambee! 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 Tumeelewana? Tutatembea pamoja. Mimi hapa nilikuwa na kura zaidi ya 70. 70%. Hiyo kura ya 70% mimi nimeleta kwa chama cha UDA. 70%, sio 29%. Na tumeunganisha ile kura ingine, ile ingine 30. Tumeunganisha ili wewe, of course you will not get 100%. Utapata zaidi ya 80% ya kura katika sehemu hii ya Turkana. Na mimi kama gavana ambaye nilikuwa rafiki yako tangu zamani kwa chama kidogo inaitwa URP. Mimi nimerejea kujenga party. Na wakati nataka kujenga party, sitaki misukosuko mbele ya barabara yangu. Nataka nitengeneze hiyo chama bila vitisho, bila kukejeliwa. I am in that party because I belong to that party. Hiyo ni sawa sio sawa? Hiyo ni sawa sio sawa? Wangapi hapa wanasema hiyo ni sawa? Wewe umeanzisha hiyo maana ya mafuta, na vile tunakaa mahali hapa, hiyo process imeanza, na mimi naomba kitu kimoja tu. Kwa sababu tumeamua kupeleka mafuta kwa magari. Kwa nini tupeleke mafuta kwa magari? Tusumbue magari ya wenyewe kupitia barabara mrefu yote. Kupitia West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, paka kule Nakuru na inaelekea Lamu. Bwana, tusipitishe mafuta hapa tu barabara ya kilomita 70 kutoka Ngamia 1 mahali mimi naishi
ipitie Nakuru masaa matatu tu. Kazi yako kupitia Equalization Fund, kwa sababu wewe ndio rais ambaye umehakikisha ya kwamba Equalization Fund inakuja kupitia NGCDF, kupitia KERA, kupitia kura. Kazi yako iko juu sana kwenye kaunti hii. Ni ukweli ama ni uongo? Tunaongea maneno ya kazi, maendeleo kwa hii kaunti, na yako ndio imeshinda hata ya hii kaunti. Na Mheshimiwa Rais, tunasema hivyo kwa sababu sisi wengine tunaambiwa ni wabaya kwa sababu kazi yako imekuwa mingi kuliko ya hii kaunti. Na sababu ni nini? Hiyo ndio tunaongea, na tunataka maendeleo. Mchana tutazungumza, usiku tutazungumza maendeleo, na watu waige mfano wako Mheshimiwa Rais. Na wewe ni mtu mmoja umesema kama rais wa Kenya hautachelewesha maendeleo ya Waturkana, kwa sababu kwa miaka 62 ama zaidi Turkana ilikuwa imechelewa. Lakini wewe tunakuona wewe utaki kuchelewesha Turkana kwa maendeleo. Maendeleo ya affordable housing, Your Excellency, ndio mimi naona inataka kuchelewa kidogo. Mimi na ule PS ama katibu wa State of Department ya Housing afanye juhudi, sababu mimi najua kama Nairobi, Kisumu, Mombasa na sehemu nyingi wamepata affordable housing, na watu wetu hapa wangependa pia kuona mambo ya affordable housing inaenda kwa kasi sana. Your Excellency, vile umesikia katika lead delegate ambaye aliongea hapa kutoka Uganda, Mheshimiwa Loki Abraham, ameongea vile tumeshikana huko kwa border, sisi na watu ya Uganda, watu wa South Sudan na watu wa Ethiopia. Your Excellency, ningeomba zile mabarabara sinajueni sisi na hizo countries, Your Excellency, siweke vizuri ndio tuweze kusafiri kwa hizo mabarabara bila shida yoyote. Gusukamutwe mwanchumo ryo limambia bono chingaki amaborio agendere tukoba mange wetani amachibu iguru yogo kwa Cyrus Jirongo obomo bwensemo ekwamirie serikali niko baganiro botukibwa bwango gokorekana erikumanya ekikirete ogo kwa Cyrus Jirongo nigo baya kwanaya chingaki batalera enkaya ya somuchuyo iga o Nairobi bosio bwokocha bosio kwa matangara akalkanchi tariki 30 kuri litukolia lero nigo umubere oyenye guse Cyrus Jirongo orache kubarwa use orache kolingo liwiri kumanya ekikirete woko kwaye emambia eyeiga. Kwa hivyo wakati kama huu najiunga na viongozi vile vile kuuliza Wakenya wanataka kujua ukweli. Je, hii ilikuwa ni ajali ya kawaida ama ni ajali ambayo imebuniwa na watu fulani? Ubunifu ni wa aina nyingi. Sasa hivi kutumia vyombo hivi is very easy to monitor. Sasa hivi my son knows I'm here, anaangalia tu ile app anajua niko hapa at any given time. So unaweza kutumia vyombo hivi na kupanga mambo hatari. Hatusemi kwamba hivyo ndilivyofanyika, lakini tunataka ukweli ujulikane, udhihirike wazi, ndio wakati tukienda kumpumzisha ndugu yetu CJ, kila mmoja wetu angalau amepata kuridhika. Lakini iwapo kutatokea maneno ambayo hairidhishi, basi wa Kenya hawatokubali uzoefu wa kwamba siku hizi mtu anaweza tu kuwa banked off, kuwa taken out and life continues. We owe it to our brother Cyrus Jirongo kufuatilia kwa umakini sana swala hili, na sio tu accept and move on. I don't think this is a case for accepting and moving on. The stories that are being advanced are not making much sense, and I think there is need for clarity, because when I remember in 1975, J.M. Kariuki was at the Hilton Hotel, and he was called by his kinsmen, people he trusted, and he was never seen again. So Kenyans are asking, who are the last people
to be seen with Cyrus Jirongo. Why are they quiet? Mostly they were his kinsmen. People he trusted, people he knew. Why are they quiet? We haven't heard them give a good account. Speaker Wetangula, he should have given a very good account. What was his plans? Where was he going? What was happening? And other people who are with him should come out and give clarity so that the family can be settled and Kenyans can be settled. Otherwise, we want to say pole to the family and to say that we need urgent, transparent, credible investigations so that Kenyans can be clear. There is no foreplay, there is no monkey business. And the explanations that are being given by only one person need to be collaborated because it doesn't sound right at all that only one person seemed to be able to give an account of what transpired, yet there were just too many people around. We are still recovering from the shock of his death, which was very shocking to all of us. But what is even more shocking, it's emerging that there are various versions of how he met his death. And even as we say pole to Jirongo's family, this is a matter of serious concern to the family, to the community, to his friends and relatives, and to the country as a whole. Cyrus having been a top leader in this country, a party leader of the UDP party, a party leader of KADU, and having been a minister, cabinet minister, and a member of parliament, and a leading businessman, not just in Kenya or in East Africa, an international businessman. So this is a matter of great concern, and as we mourn. Had occasion to share parliament a session with CJ. He was a good man. As somebody said, the most philanthropic lawyer ever seen in this country. As my colleagues have said, surely you cannot have one person making a statement. We have had several occasions where we've had accidents. We have passengers coming out to say something. I think it's deliberate also that in law, you cannot have collaborative evidence with one person. I think we expect that the owner of that bus and the general of that bus, we know the people who are in there, and at least they can come out and say what it is. I know Jirongo was extremely critical to this administration. If you're intolerant, please let us leave. What we are passing to this administration, if truly you feel completely, hurt with our criticism, correct it or let us leave. And by the way, we can't make everything casual as it is. When somebody dies, when you bury them, that's about it. Life is sacred, and nobody's got a right to take life. We need accountability, and we need proper investigations that no stone should be left unturned, not by word, but by action, that we should know that it's Jirongo had a family, and of course a big family that was responsible to. We cannot just wish it away, but get the truth, go to the bottom of this matter, and the back stops with head of state, Honorable William Samoei Ruto. Kesho kuna postmortem. Asubuhi tutaweka watu wetu pale na serikali. We hope that after postmortem pengine sasa statement itatoka. Asense moyende ebyombi by'ekikanisa imeyense nigibyasokire na kugikeria umuswada uyorigeti guchya kubekere kanisa ebitango asobokorerwaye asenkwana yabarayibe kanisa nigo batebire buna asenkwana yabarayibe kanisa nigo batebirana nigo baguchigwika bosyo bwekegambero eriyo kwamereria umuswada oyo obekere ase ebungeria enene amona asense meria ye Senate. The proposers and drafters of this registration that it is invalid, it is unconstitutional, and it shall not see the light of the day because we shall contest it. NAGMA is already in court. We are before court, taking Senate to court and Parliament and telling them they cannot address this matter or enact this law because the matter is before court, and until it has been heard and determined by the court, it remains sub judice, it remains a contempt of court,
and therefore we are saying that it is unconstitutional to do it. And therefore, that is why we had called ourselves today to say that we are going to reject in total, even when they are talking about the whole thing being temporary. We know that it is not temporary. We know the government has the capacity to go behind the back of Kenyans and enact this obnoxious law. Finally, the government of Kenya seems to be intent to make the religious sector a parastatal, because they want even to bring a commission and a chairman appointed by the government who will be deciding which church to register, which church to deregister. And the Constitution is very pronounced itself on this issue, that there is separation between church and state. Article 8 of the Constitution. For the particular criminal, arrest him, align him in court, and charge him accordingly. Leave the Church of Jesus Christ alone. Herod tried it, Caiaphas tried it, and the others tried it, and they all left the church standing. Actually, all institutions will come to an end. Na tunauliza serikali yetu, sababu iko na njia mingi za kusaidia kanisa na kusaidia wananchi. Tunatusema serikali isirinde watu wake, lakini tunasema serikali ikilinda watu wake, iache kanisa ifanye kazi yake ya kuokoa nafsi, kuhubiri habari njema, kulete imani kwa watu na kupatia watu tumaini la maisha. Lakini tungesema ya kwamba kila mtu, awe kwa michezo ya kuigiza, awe katika serikali, awe katika siasa ama mchungaji, mavazi ya kanisa iheshimiwe katika njia yote ambayo inafaa. Na kama wewe haujawekwa wakfu kutumia mavazi ya kanisa, tafadhali unajiletea laana kutoka kwa Mungu. Maana Bogu wa Mathwe kutoka Uplifted Pentecostal Churches. Sema hii mavazi inauzwa kwa duka. Kuna watu wanaweza nunua wakuja wavalishwe, na haiwezi kusemekana ati ya kwamba wamekuwa watu wa Mungu. Kwa hivyo haitakiwi kutumika hata kidogo kwa njia hiyo. Hiyo inatakiwa tu kutumika na watu wa Mungu, wahubiri. Become a political platform where politicians come to issue their political manifesto or to attack their opponents. So our guidelines are simple. Do not, when politicians come to the service, let them be treated like all the other worshippers. Let them not be given prominent position. If they give money, let them give just like other worshippers do. They put it in the basket, and they should not be declared with fanfare and ceremony. And also when they want to speak, let them speak outside the church, not on the platform or the pulpit of the church. Arena y'umunchu murigereria esiginyi nigo yarorekanira ase kanisa ya PAG ensemo ya Lugari ase ng'encho ya mang'ana aberega kubwatukwa rabara siasa kurwa ase ensemo iyo ayuare ayogoturbani ababwatani nabo igo oburayi bwe kanisa abarayi abo bwe kanisa nigo baerere buna omuchando onde bwensi ekanisa gwetera gose egochiyatwara ase oburayi nigo babwata abarayi be kanisa ya PAG abo bagokonya kuganyana amang'ana iyo ribaga lyabara siasa gosona nagati ase ng'aninde yonsi. Kwamba kanisa la PAG ni kanisa la kiroho, na hatutaki madhabahu ambayo yanalinda mioyo wa Kristo kuja kuchafuliwa na wanasiasa na matusi. Kwa hivyo tunakashifu hilo jambo, maana tuna utaratibu wetu wa kusuluhisha maneno kama PAG Kenya. Tuna mkubwa wetu General Superintendent Bwana Adiara, wamuachie masuala hayo ili tuweze kuona mwangaza kama PAG Kenya. Tuko na Reverend Adiara ambaye ni mkubwa wetu. Na kama tuna mizozo yetu ya kanisa, tutasuluhishwa na channel ambayo inafaa. Kama ni governor ailete maendeleo. Kama ni MP apeleke maendeleo kwake. Member of Parliament ambaye ni Nabii Nabwera ni mshirika wa PAG. Na kila mtu anayekuja katika maeneo haya aheshimu hilo jina, kwa sababu unapotusi nabii umetusi pia kanisa la PAG. Mjumbe wa Lugari Mheshimiwa Nabii Nabwera ni mshiriki wa kanisa la Pan Paper,
na mshiriki wetu wa Pan Paper tunamheshimu na tutaki mwanasiasa yoyote aje amtukane. Kanisa la PAG limeheshimika, tuachane na kanisa kabisa na tusichafue madhabahu ya kanisa. Nalifanya kazi ya baraka. Umati ulikuja wengi, wa Kristo wengi kwa PAG Mautuma. Na tunashukuru kwa sababu alikuja akatu-encourage, akatutia moyo, na baada ya kututia moyo kwa sababu ya migogoro ya kanisa, akasema ni vizuri kama kanisa la PAG tutembee pamoja, tusiwe na yeyote ambaye atakuja kutugawanya, kwa sababu wote sisi ni watu wa Mungu, na tusiwe na mtu yoyote ambaye atakuja kufarakanisha kanisa, kulipeleka huku na huku. Kwa hivyo kwa matamshi yake ama kwa kututia moyo, hata umati na washiriki wa Kristo waliweza kufurahia tukiwa pale na wachungaji wengi na hata baba askofu wetu. Pia gavana aliposimama alitilia mkazo ya kwamba kanisa ni kiungo muhimu ambacho kinaunganisha wananchi. Na alipokuwa akinena, nashukuru kwa sababu alishtumu yale ambayo yamekuwa ikitendeka katikati ya kanisa letu la PAG, maana tumekuwa na migogoro kidogo na viongozi wa kisiasa ikaonekana kwamba wanahusika katika jambo hilo. Maana kuna kundi moja ambalo linajiita Mautuma Original ambalo linakuwa linadhaminiwa pamoja na wanasiasa wengine ili ya kwamba kujipatia umaarufu wa kisiasa. Nasi kama kanisa la PAG tutasimama imara kuombea serikali, kuombea viongozi wetu na kumwombea pia gavana wetu ya kwamba aendelee kufanya kazi yake, na hata nilimtia moyo nikamwambia kwamba atembee Mautuma kwa sababu ni baadhi ya maeneo yake. Kwa hivyo mtu yoyote asija kajitokeza na kusema kwamba gavana alikuja na siasa kanisani. Hapana, gavana alitutia moyo ya kwamba tufanye kazi katika ushirikiano, na kama mwanasiasa yeyote atatamani kufanya siasa ndani ya kanisa, yeye atafute uwanja mwingine wa kufanya. Gosikomo twechinga keng'usanano ya gisiasa ebwatitense gati y'omurai wense Dr. William Samoei Ruto omurai w'ekiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka omwadvocate Ndegwa Njiru nigo esokirie erikumwira Kalonzo Musyoka asaerero buna Kalonzo Musyoka n'omurai oireto kurwa bakorari imeyense asebo igatebera omurai yoyo tanya kubwatiranirwa n'abakurumi bonde bwense ase emyaka eyega y'abakorari bwaye. We were surprised by the utterances that were made by Mr. William Ruto in a church somewhere in Kiambu, trying to insinuate that the party leader of Wiper Patriotic Front and our presidential candidate has no capacity to develop this country because allegedly he has not developed the road that leads to his home in Sekuru. First of all, it is very surprising and indicates that William Ruto is a very selfish and egocentric individual who always thinks that it should always begin with him. And if it is not with him, then there is nobody else who ought to get before he gets. That is a very selfish character, very selfish evidence of an individual who is selfish. Yet the Constitution speaks about servant leadership. I have heard His Excellency Kalonzo Musyoka explaining that when he was the vice president in Kibaki's time, he was approached by the permanent secretary for roads by then, Mr. Kenywa, who proposed that he would wish to have the road tarmacked. And he was proposing to start from Sekuru, the home for His Excellency Kalonzo Musyoka, downwards. But because of this selfless leadership that he has, His Excellency Kalonzo Musyoka, I've heard him say that he authorized that the road begins from Mwingi to Sekuru, as opposed from Sekuru to Mwingi. I believe that is the character of individuals that we need to have in this country. Selfless leadership. A leader who can give to his people much more than he can get from them. That is what we need to have. Number two, it is unfortunate that Mr. William Ruto can have the audacity to evaluate individual leadership or capacity from that particular perspective. Lakini ni vile ametafuta shida ingine yote ya kusema kuhusu Kalonzo Musyoka amekosa. Ametafuta maneno ya abduction, ama Kalonzo Musyoka amesha abduct watu, amekosa. Ametafuta maneno ya ufisadi, corruption, amekosa. Ametafuta maneno ya extrajudicial killing, amekosa.
ametafuta maneno ya wizi wa mali ya umma, amekosa. Akaona ile inaweza kusema ni maneno kama hayo. Maanake ukizungumza maneno kama ya abduction, huwezi kuzungumza maneno ya abduction na usihusishe William Ruto. So to me, it's a way of trying to show that ule mtu alikuwa anafikiria ni wadengu, ule alikuwa anasema ni wadengu, he's becoming impactful in the Kenyan political dispensation. I've also had huyu aliyekuwa kiongozi wa senator wa jimbo la Machakos akizungumza siku ya leo, huyu Mudhama. His Excellency Kalonzo Musyoka is not associating with tribal individuals. When Rigathi Gachagua was assisting William Ruto to become president, that day was not tribal. And if Mudhama is true to himself, he should have answered Duale what Duale said and spoke about his people. Duale begins with the Somalis, ends with the Somalis. I have not heard anybody criticize him. So this idea of trying to balkanize and profile the Kikuyu community or the Mount Kenya community, so the Mount Kenya community may be banished and may be avoided by other people, is wrong. We are forging a unity of purpose. Today we are at the Wiper Patriotic Front. We have had people from all the way from Samburu, others from Laikipia, others from Peketoni. Those are not Kikuyus and they are joining the party. So our party is not associating with tribal leadership. It's associating with individuals of like-minded, and we shall associate with the individuals of like-minded other than William Ruto. Any person who believes in the possibility of change of this country will be our ally other than Mr. William Ruto and Kindiki. Hali ya aibu sana tuliona pale wakati wa William Ruto alikuwa ametembea pale kanisani. They have turned churches to places of gossip. Churches have become political rallies, to the extent that individuals can ferry women from all walks of life and from all corners of the country to go and cheer them. You know, it is shameful. Places of worship must be respected and must be allowed to remain as places of worship. We go there to worship, not to show our political muscle. So those individuals must be condemned. They must be told that they should keep off from the places of worship. Let them do whatever they want to do outside there. Lakini mahali watu wanaenda kuomba lazima paheshimiwe. Asebia gwabya kiro mwaka ensengima ense ya Kenya nige nyore ribagari guchekurwanirira ekewa wetera ribagari omworokia aserieta Shalom Mawe Usila oyobere gati ya borokia 50 ensengima asobokora ribwaye. Shalom Mawe Usila niga agosomya umurimo physics na chemistry ase skuru ya Baisike ya St Francis Misiani Kangundo county ya Machakos. Sila nigari omworokia bweka kurwa ense ya Kenya guchekurwanira ekewa ekyukimanyekaire buna Nobel Prize for Teaching ase omubui aguchekonyora gwika $1 million na 30 eyamase yamugika se county ya Machakos yango torarigere linara lyaya agendere tukurase ensemo yo morokyo yoiga. My name is Dina Mbeti. I'm Janet Masisi, and we're here to present a project by the title Computerized Innovative Smart Farming System. So, the driving force of this project is to come up with a computerized innovative smart farming system which is self-sustaining to help reduce the problem of food shortage due to ever-increasing population, urbanization, unfavorable and unpredictable climatic changes. Food shortage is one of the major problems affecting most of the countries in the world, and it's most severe in the third world countries. Here in Kenya, it's a menace which should be declared as a natural disaster. So, our project consists of systems such as the aerial farming involving the automatic irrigation farming system. We have the automatic security fence and automatic lighting system. So, and we also have the poultry production, aquaculture in the greenhouse, and a wicking bed. A laptop is used to act as a source of power. Okay, the working mechanism. Okay, the Arduino, it consists of a infrared sensor which is going to use for the security, and then it has a moisture sensor that is going to detect the amount of water in the
in the weekly bed, and then she also consists of infrared beam, light dependent resistor that is going to detect darkness. Therefore, the LED bulbs in the greenhouse, they are going to light to attract insects, which are going to use as a feed for the fish. I'm Alice Majala Onzere, a student in St. Francis of Assisi Misiani Girls and a member of the STEM Ambassadors Program. I came to realize my zeal in the STEM program when I heard that it was meant for boys and that it was very difficult. Now I find it not that easy, but it is also, okay, the girls can also participate in STEM programs and also have the chance to participate in science activities, which will help us in our future careers and also understand the subjects as in high school very well and also come to for the love of the subject, for the love of STEM, engineering, be innovators. Yeah, that is very. Yes, good morning, class. Good morning, Mr. Today, in our physics lesson, we are on the topic of cells and simple circuits. And as we had introduced them last time, today we are going to do the actual simulation, whereby we are going to draw the circuits using the virtual lab, which is the lab exchange. So one of us will attempt to do the circuit diagram. Go ahead. So as you can see, we have the wires, the battery, the bulb, the resistors, the switch, and all that. On the other side, we have the voltmeter, the ammeter. So let us have a diagram of the simple circuits. So that's the wire. That's good. We need to take care of the terminals, the positive, the negative. So that is the wire to the positive terminal. Thank you. That's very good. Include the switch now. That's the switch. That's very good. That's the switch. Now we have the last wire from the bulb to the switch. That's good. That's good. And let the wire go to the switch, then push the switch on, and wow! What has just happened? The bulb? Yes, the bulb lights. We can also measure the voltage across the bulb, so we can bring in the voltmeter. Bring in the voltmeter, then we have the black wire to the negative side, we have the negative terminal, and the other one to where we have a positive terminal, and so voltmeter is able to read. So that's an experiment that we are able to do using the virtual labs. Fix. Asense mwende waziri Geoffrey Ruku nigagendere ko mucumura ibwikiama kya DCP Rigathi Gachagua asatebire buna umurayoyo takunyara kora ense asengencho are no buroro obonene chinga kimithi Kalinturi nere amwiranirie Ruku asokoteba Ruku tabwati kubwa kondo gwensi gwo kwandera siasa chorogongo rwa Mount Kenya mase ya motorari yango siasa chorogongo rwa Mount Kenya na kichigenderete wikabono iga. Mimi nasema namna hii, tusikubali kamwe kuwekwa chuki na mtu mmoja ambaye roho yake ni chafu, ambaye roho yake yako na chuki mingi. You cannot be able to lead the Republic of Kenya if your heart is full of hatred, if your heart iko na uchafu mingi. Na ndiyo maana tunasema namna hii, nyinyi watu ya Lamu,
Wakikuyu wako ambao wako hapa Ramu. Nyinyi ni watu wa wapi? Mtu asitoke uko mbali, uko wa Monyoro, akuje hapa kuweka chuki. Ati mchukiwe wabunge wale wana support serikali, mchukiwe senator yule ana support serikali, mchukie MCA yule ambaye ana support serikali. Lazima tujenge Kenya. Kenya ni taifa moja jameni. Kenya haitaki chuki. Wakenya wanataka maendeleo. Lakini kuna mtu mmoja who has succeeded to a great extent of instilling fear, instilling hatred in the heart of the people from Mount Kenya region. Na mimi nasema namna hii. Watu ya Ramu mnanisikia vizuri? Wakikuyu ya Ramu mnanisikia vizuri? Mimi nasema namna hii. Haiwezekani kamwe jameni, ati Profesa Kithure Kindiki ambaye ametoka pale kwa mlima, ama hajatoka kwa mlima, ama hajatoka Mount Kenya, ati sasa Profesa Kithure Kindiki akiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na ametoka kwa mlima, ati ndiyo serikali inakuwa mbaya. Na wakati yule mwingine alikuwa hapo akashindwa na kazi akaondolewa, serikali haikuwa mbaya, serikali ilikuwa mzuri. Sisi tunasema namna hii, kama huyo mtu anaitwa Rigathi Gachagua, kama atawandanganya, kama atandanganya Wakikuyu, atandanganya Wakikuyu peke yake, atandanganya Wameru, atandanganya Watharaka, atandanganya Wambere, atandanganya Waembu, atandanganya kabila zile zingine za Kenya. Munanisikiza? Mimi nasema hii mchana, juu hatutaitikia chuki ya mtu mmoja ienee katika taifa yetu ya Kenya. We are not going to allow the hatred of one single person who is a selfish leader, who has no vision for the Republic of Kenya, who was impeached by Parliament, who was impeached by the Senate, who was impeached by judiciary, apeleke taifa letu la Kenya kwa mitaro, kwa msitu. Hiyo hatutaitikia kamwe. Mtu anapewa madaraka kidogo, anadharau ndugu zake, anadharau watu wao, sababu hakuna kiburi ya kupewa kazi ya siku 2. Nataka kuambia yule CS Ruku, sababu nimesoma gazeti ya leo wakiwa na Cecily Mbarire, ati kama hata nishoka watachukua wakate Mlima Kenya iwe 2. Ruku, you have no moral authority to speak for Mount Kenya East. Hauna hata adabu, hauna hata heshima, because wewe is an hireling. You are a mercenary. Yes, a mercenary. You are gone for hire. William Ruto paid you $40,000 to impeach Linturi. Na una adabu kusema tukawanyike. Tukawanyike nini? Na nyinyi ndio mnatumika vibaya, nyinyi ndio mnalipwa, and you know, na uongei mambo ya mbele ati sababu candidate muliba kura because ulichapa watu, mukapiga bunduki, mukachoma. Is not an indication of how popular William Ruto is in Mount Kenya region. It is not. Na tungoje tufike siku ya uchaguzi, tutawaonyesha amujui. Sasa wewe umepewa kiti, umepigiwa kiti na watu wa mbele, umesafu miaka 2, umeuza kiti, umesema wacha kikae, wacha mimi nikae waziri. Ukuuliza watu wa mbele? Hapana. Na wewe unataka kuonyesha sisi you have just been leadership ya kuelektiwa ya miaka 2, and you really want to come and lecture us. Kama William Ruto alisaliti Linturi, akasaliti Muturi, akasaliti Gachagua, ambaye sisi tulitoa pesa, ambayo sisi alilala manyumba yetu, tukatoa pesa akawa rais. Who do you think you are? Learn from the experience of other people. And I'm telling Cecily Mbarire, my good sister, huyu hata wakati unaenda, you carry an interpreter. Come together, let's reason together na watu wengine. Kama kuungana pamoja ndio ukabila, basi wacha tuwe wakabila. Niko tayari kuitwa mkabila number 1 ku defend interests wa Meru.
Sasa wewe Roko na Cecily Mbarire ukiongea ate mlima Kenya ipasuke. Wewe Roko uko na kura ngapi? Uko na kura ngapi kwenu? Wewe Cecily Mbarire uko na kura ngapi? Na unaleka sisi wa Meru hapo ate umebeba Meru. Meru haitawabebea kura za kuenda kugawanya mlima kama wewe unataka kutoka kumgua wa mbele. Hapana, Meru no garete Meru anora orate manda mlima yuko Meru watu toretwe. Tokutorona hata walipoongea ndio nakwambia tuko na shinda na hao wabunge wetu. There is no single member of parliament who has stood or any leader in this county to condemn the utterances of Roko and Cecily Mbarire. Meaning, hawa watu wamekuwa submissive. Na ndio Mheshimiwa Ruto alifuta watu kama sisi, wale wanaweza kuongea, akatupea mtoto hapa, akisema Meru iko na waziri. Ili wa Meru, wawe, waende chini, na mbazi zao sikose mahana, alafu tuende tukapigia watu wachache magoti tuwabundu. It will not happen when we are alive. Dakika neye mochirigere tibirigere chinsa isano chiabono mambia miansoko TV borusumo gusimya mono asoko choregeta sini kiga sonsi na gwikira bwo mwanchu murigeria asense mentangani no tokora bikire koma kidogo turagenda mutimo komoke eli turasiumiri chiduka na baadaye ningirane asayanda mange asense moyende ya kabere mambia yabono tuskare negeta sini kiago yeren soko TV. Ege Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Ege Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Amarire nigagendre tugotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera eke gonko esukari lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasari nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa. Kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Uboroso Bumugusi. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo murobiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV Uboroso Bumugusi. Wakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba Wameli akene na poto akene koyekola mama naboigo ntukwi babasai ababakwe kwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netajane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM.
Nchumo ligareria bwen Soko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwe Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwo litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Nsoko TV oboroso womagusi ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao sigetegia Nsoko TV boni go yaikirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda orete amuna basomba banyasae abwa strike ko batukwegera lingana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa kumirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyasae ntokoletere umurubiri bweleso seseni elia bantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba Omelia kenena poto akenengo yekola mama naboigo ntukwiba basaye aba bakugwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litukoria Ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnapotambe nigo bagontona Erieta Suarez omokubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegataseni gen Soko TV tochikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia wika chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni gen Soko TV chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV
twachire gutori gisako kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse na kubeka etibi yao kwene king'angwa esomya ore gikoro ky'omugusi gwetera omurobiryo bw'igikoro gyaito hasi tokomera n'abaga kabasamwerere n'aboiga bange n'abanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi n'emegega ao y'omugusi kera rituko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Ensoko Karibu mwanchio morire liye mambia bora chida ikani kombinesa tibere chinsa isano chia bono mambia ngu kwari gari sese muyende ya kabere mambia bora kerkeri tuchi gosanga tuakure konyorere gendere tina na kire biye mambia yega togendere gukwanira au kerkeri ya omogeni ime yestu omogeni tume studio ikire otuchi gosanga nere mambia ye gabura botame ngrateba ni gonko mwa riba kagose nafasi erianyare kagwe kwanira erietariaye na boigo atumanyina nga yakorwa na boigo na aliagakora ase omuchuyo iga Nairobi kereke tochaga gusangia mambia bono na liatra chigukwanira iguru yobokorerwe serikali ime yensi yeto ya Kenya mase yamo karibu sana mambia yiga mbia mono Ishmael samba yatangoro kwa Wycliffe Uselopen mwana botande ngoro okeira eremi anuti mogirango Nyamira County ama student CPA students level 2 tuna kumekana mangana ye Robi taunye murangora and I am a political analyst yake Monday. Yeah, that's me. Yani asense mo ya kisiasa. Abuno rochi gose kona munguso mungo. Ngole gochimo ina wase siasa yona yo. Ekara tuchake mambia ya bono tutaracha kuligereria ali tukanire kuligereria igati tuchake na introduction ya Wycliffe watebire na ni gore gusasa gusomera kwago ni gogokora mangana CPA igemereti na mangana y'ikibesa wekire level 2 abange bayitombare balya kero gukwanira iguru ya CPA of course ntumayete chikosi ikiga kibwatikene na mangana y'ikibesa ntubwata mangana ali accounts n'ebinde guchimwino lakini na kirebya otokonye elitwelewe na tobotike guchiaba kero umuntu akwanira amangana ya accounts ya life CPA na binte binde byonsi ipi ngintu kiyeko watanana egati yege kelioko kora bono iga alafu ne chiga chinde because nonyana ase kibengi cheito ogende mali obaboli na nkibako kora niko konyora na kero umuntu ngakorete gento kwenda byonsi ipi binte byonsi nigo bibwato bwamatene chibesa lakini inchiranero konyora byatananire nje kana chote kosi formally njena kana ziroko ta school njena sote nursing kwanza ngakora nursing 2 years ngamagotiga ngamagosoa CPA ukaweka nursing yense nursing ngarate batigera berake go due to some reasons ngamagosoa CPA tinso CPA direct na chakite diploma ya ITD ngakora ITD level 2 level 3 ngamagosoa CPA 2 ono kana sote gari na roche chikosi nyangali chinyinge mate pia kero chiko kwa chikosi chiringo kusengo mitiore the requirements ngajinganya ora indugana ngo miti bire my balancing bia yaringi na so mangana ATD wana mangana ngo chiko ngo somera na ari uchi account chibesa na kine for example nyine famu ya ino nchono ngora na kingo bakana na kingora chibesa kichigo soa na kichigo soka na ki matumizi yako yakana nchengo account kirege ntowa ndaona ngata ko siningi anga ngore ko si krogo keep something in check as moto are details that fingers na ki kento ke koran ona ngona koran institution financially na ngona ko iran okay yeah ntubwata abarokiwa baria okonyora na
buna gwateba kero gwachorete kwarangiritwe ugachokora nursing nando wakora nursing emyaka ibere nyemireti na ebesa nere ya umoritwo yabese iboni ga erote kunyara ko ba counted for asinginche ibone ero ya arachire konyotara acha gochencho che CPA ai goche gosoa samangana nursing na egwechorerete uchioka na mangana nursing gose nursing yega na kiyachete kero kingo kina na rigo chukwa boru na ki na kiro cheke yako mna kagozi wande to ngote to wana gitari to kore bo pilot bana jenga ngote ba I want to be a doctor ona kana kora form fanga doctor tingo nya go hold requirements ya NHB te teacher doctrine ya bilin so nursing kana so nursing ari ngai mna kiaria university lakini naringe moi though it was a private sector ono challenges tinge tiko siasa ngencho nati tinta itiko yakora due to matome kare kora private ni learning esira basama igorake ona ngata yabona yara be igorake tiga mo berante na kyo to kora ngate nta to soma kandiriro kende ke yakorake asenginche tranyare I want no ngabere sko wania ngama gochono ngaira na wono ngachakora account ya wono ngonya komuna kine almost finishing ngate next year my mega na kore tutaragenda guchimutwe tege tukwanira umwanchu umurireria nabo iga ase umworoki we mambia bono nabo igo uri okurwa ase familia eyo turagwekani bune yago konyorana nigo gochaka bya gwikagati ebitoki byabora gosokomigwa gwacha gwasorora abande mbero manyetago cyo change pyote yabona sinzi kibese cyabulire abande ngora tore aboroki babande bagoika iskoga pressure depression yaso ibirengererio kwacha konyorana umworoki wana raiga abayiburi bayemba manyeti abandi baswase amaryogo yo gutindia asingencho ya stress ate topunguza stress ili yaruche abana bande niko bari skuru bagosoma lakini asere tali skuru nabo igase familia kiri okonyorana umwiburi nera gocho lose hope pina bona besa teyo utigara guchiabucha akakwirana na ibintu bingabure because aye goche guchenchi asingencho kibesa gocha nabo igo igentungiriki agosugumete na nukaigwana no mwiburi ugacha kwandira bona gukora a course ere insake eliebesa eli omwiburi aranyara umatu mwana na rura tebi na bona nkwari guchenchi asingencho kibesa omwana uyu akane na inda akane pi kwanira ngo moro kibuye nje ngotanata ba natokina nduna abana tokina bono entitano ko understand the background yao togo suma mwiburi kona onyata kunya wikera commit nini na to kera go chake school so wachake college ero so wachake university ere course area na wato uwezeri yo go school to the end kino kati challenges njiro mora bange maybe minu na nchimo no tore tininje weka ndo wata bana baminto I was schooling mwana mtana go chikora university na ro ngo pa ngo my was school so lazima kera mogo chikendo ne kera ya penyo mbengo ko barangeri are I appreciate my parents imbana ngiri twante wana kiyo tokora school ene wana wa trenili na no training baka mwako go chikora bado ndo konyara ngabatinda to soma tiandara relaxing ngana ndara bera asendu yane ndatuizo bongo na chitega tukakwana kwana iga nga understand bono ngatatika ngende kosie ngao ngente no kuiwana na alafu kwa skiza na ki kilo bila ko guidance so guidance yako tekorega na hiyo tako musukume set kona mate bono yo alternative ngao don't go to all drugs uchiko kona kotana depression nini all everything has alternative onye for example onye plan A yangire tema plan B chamuimu mobo toskemo tu na ndonyo ringa tukeri otaete na wo ko si otaete maybe sai ka otae kore lakini karo kwa nyole kwa kore abo chukore na back uchukore kora te kora masomo tari kora mutana tebe Miamano mwanchomo rigereria asoko sanga twende tusange mambia bode na bya mawasiliano nigere notisa no nebere sano na isatu isano na isatu isano na mamara gatano omwero weka isatu ujumbe yago enyenge na boigo na baadaye no chikonyara libaga yakira twende tukusanga subwamo emambia yaboro Wycliffe ase amangana aliyo gukora boni gana amangana bwatikana ne chibesa na boigo yakira onko rigereria mu waziri gwikiganche minsetu ya Kenya wekurukuna nere John Badi nere yakira ko rigereria nyone ne CV ya certificate ya masakarae nigo tukomoroka CPA John Badi na ase bari bararure kurumagika abuno tokora arachakira bari baringi aseke gancheke iga bari kora ikigancheke nene na wikira boni gasingi nchumu chando amonene tubatwani gani chibesa chigana ichiaretire mangana nege kogera no nyenense twagenda gukobesa nege kogera na kine nkyo kira korekane besa teba aro tiango tarachaka kuri number 1 ase obokorori bwekigancheke nene ali ase twarure na ase tole boniga ekikiagerete uri ore ngaroro of course unabasa Gen-Z mugakorokoro bikana mugatebana abakora emirimo bande mbarayiga gusaba waziri bakorera bwabo tiburi bwikiranu paka John Badi agacha koretwa ime turari ngo bakoreri bwaba sikarango yeri kiganze getekenene gya gaiga
ngocana geri una kuchagocha una yachire gochagocha nje amane na ngora gosie kuru oborai matoborai boy goro na watch wachora ababansi ke gase bigancha ne chi sector chinde umurai yori goro we amana wense kera ngochora litanga ngochora ama waziri bari bae asnala kota magoskera ko ministry ei taikore gose no what qualifications tote ngwana kwa school ona karwa chitaka kwa mtangazaji tukwaringe mwalimu kama chako mtangazaji no what qualification ya mtangazaji kama chako mtangazaji wono elita yeye ndekana ki qualification ya ukayemite tikochi ngene amasomo kwa masomo ne kiganja kwa kiganja wakati kwa kiganja keria akatumika friendship ase biganja biri ona betanto bari ngotanta sometimes bari gari wakene chisese chia pole gutumeka wakene ne de chisese chia ona ago kogera mbeke chi milioni bere vamos bekera time bai ko yana kichweza kina chiaso chi milioni sano na kitoko chisi to chivaga kile sekte nyore bari bona chirichi chiaso na ndo monto dim okomandigo mbekere osoki bakini ndiri umuntu utumeka knowledge area yasomera tena kichibasiri chiaso na kichiko soka faida kitu arosi na kitoko bage faile na ngono asingo bari raisi so muntu na mbadi sene nasome tende kio ko break down wono konya warabona go command gumono kuwa kono na okorega out of experience eona koja ate gase current affairs gari national treasure ndanya muntu okora gasi from the experience ba from the command yeah na se nseme yechwesa ali kabesa lensi yetu ya Kenya wekaraboni yote kanali yekire chi trillion 12 na ndiga rigandira tukukira ngo kara tokolire liyo yokoro kwabona nere mobunge wensemo ya Kiharu nini Nyoro obere kago kwana na kugikire serikali sana na kera litu kunogo kobesa buna bona atebe tena kurwa chitariki sana na situ mutijo gatano na gatatu mwaka wechilifu ibere meronge ibere na ibere wekaraboniga tuasabire 4 ebese litu asabire likabesa ndigeri 4 trillion na igase nsemo yani yako mu serikali asengencho ya makabesa yiga gendere comment kana nase ensemo ya se provision yore na mangana yogo kwanira gose na mangana kolira mangana yiga yechibesa ine miroberikie ya ganiri kubekwa elinde libagali yogo kobesa gusebesa ire kobeswa ebena ngotume kwera se enchira erengia kero keribo gukwanira gori kabesa ire gendere tukokina kira litiko nje kwanza unawata umo chumbo Kiaru is my mentor ngoja nafuatilia everything he speaks na documentary changu na sana obere good ambassador asa mangana ye kiganja kia agency yetu oma yete tanga ini na ntu ebesa na ote ebesa ye oswa na giko yetumeka tatanga kwa gose wakano mushara chi 200 mara kwa 200 ngona tete kandu siringi 20 ngore suguma ndu siringi 10 ngore sinobosie we break down kwa lenga watigari lakini wewe siringi 200 chi ote chons bitenge ngoro bosie umade ko tubatsi kumo chiko yero so tubatsi nyinu chiko yera bokimo yobono tura balance afende genionsi asebe sana na bank na bashiringi ya 50 ni expense na kiyo ko yetumeka management ya bese ine geko yakora bona na our country currently ngorana management ya bese expenses chae ine gotumeka bese area the way ego tumeka ego ba misused bona na tukabesa na tura kabesa nto commit the projects tiri ase manifest area tobe kwa chile kwa copy ya 7 billion una juzi na rango se chiro elo se a lot of billions kurumumbu ebe se yone ndia ko ereta purposely atete maybe atete kubeka ose ko tebe expand bare kwanda na Ivasha oyendri ebe se rio yon spina ya 7 billion ya ibeka ase pare kwando china Ivasha iko mate igono igo ya sort ya te problem iko wana wata osa rio 7 billion for example ocho ka state house orangira kuru njugocha oba wana ye project yechikorani wa kwanya besa teyo wana optionally to chiko finya ndemo wana nchi kwa mufinya tayari tax wana bina ndende kanya ndende sabe odo komentora so sawa lakini ogo saba to yocho watumeka ndi go saba tumeke wana ko ma to saba yendo kwa tumeka kicha ko produce another money eba sawa tana okuyebeka asere productive oni kwa ta 200 ta fanya mbeke biashara na beke business wacha ita 200 no rete na ki business kile anako ko 200 ekelfu ehemo bona ikine kiko to ita ndiko rina ki au going to oni go to wasa tusha kuna tu aborli tara ndo bate rideni to minimize to wakane deni ndiba to comment to minimize deni ona kai currently our government and to comment deni ndiba ko reduce deni yeah ikiganche kirega Kiaro sigwe kiganche kigakira chiketware ekerango giechibesa kiokere 5 trillion ne kiganche kiga ne go kiare turasingincha magendero kero infrastructure yo twachagiro kwanira igoro ya magendero ne riboli ne no Kenya gwatwani gandiri na ine
konye budget yeto yoka yeboni igere chi trillion irenga inyebona ine 5 trillion yeyerebe se yenga yego chakorwa konye aso mwaka because ekero koligereria oburusi bwaitu gosekeria ase tokurusia besa ito ngwetera senchero yogusangereria bango aso mwako eta ntwaroreke kiombekeri kyogo gekora umurobero gosangereria bango binsetu ya Kenya gia KRA nigo basangirite around 2.3 trillion na igo bado wekiranie budget area etache 4 igo ntugane an extra around 1.7 trillion now ekiganche kene nkira igabono ekyo gekorwa infrastructure fund ekigabono murai wense bacha getose bachite bagasioria liborire gandire ngayebese yego chakorwa ebe kwo emanye gocho gwikerania amagenderero imenseto ya Kenya ekero keria murai wensa gotebana Kenya wikebwekane ense ya Singapore na kiono gweka ni Singapore wanete kobeka chibasa gochinza ya mesa wona iga una wate bire bya sana e budget yetange 4 trillion ochiko create nende eke kabu kende kia 5 trillion ige tomanetie kianda bono wona kiora sugume onye ya 4 trillion yabana nchi bakorera na kiora achiko suguma bono total ya 9 trillion igo tata bana nchi aba kuma gochiko nyalebe sei secondly eke ancheke konye ya 4 trillion no chione ne chipare chiko no chibekiri kerwango gocha na man budget yao ya dizia chipara njiro begeta se budget ya 4 trillion ene chiskuru njiro begeta gabu wona ndi chiko komenta ndi 5 trillion ngio chiko korera nchi unando che umuske bwense utakire kweroberia amangana asiasa go chiko cha 2027 eke anchika kwebeka garia senjo ono ororire buna bono tabu atikubwa urguria convince umwana ncha mwekura woni ngentara kore no kugura ekureria enjere bakora chiba election bachikungura chibesa wona njira tera ngabese chiraisi kutatika gutume ko bongo buno batana tikambeke infrastructure mwino ga yani kanchete gaiga ninjwa signature omuntu chikana mufuku bwaje chi project nyinge chi atende ko privatize oroche bintenga privatize lakini ko yeye bikoran through certain sako asako ngara ga kumnyoka taina usede te bindo bia ya serikali mbili biaso bia open transparent mbio bindo bia bete bile fishi ga bibate bokoreka no bonge usikoriye no enshaye no onye shaye asinyire gokorega asi very clean tebo ati clean ni omo morobe ke tori morobe kanto yomuya one kekirogia 5 trillion ngo choke manage ngoyo na kyo no bekere ese nyamere ende mpaka margo lakini aso murobiri osha ada ndwa lerit koligero ligataba tena konye murobiri osha na rogocha komo meki aban popular embrate tetwa tigababo wono naki ndenge tena kumi ndana ateba serikali yetu andake ngoya gosibo tambe wono amurobiri osha nche na apenli na chire nyaketari na watu mureta ine tenja na watu na watu mureta nyaketari mwe wesha tukakesha nyaketari watu kwa kana besa gete kwa kana 10000 kwa kana besa gete wona chibesa juwa kana ishai kwa kana chibesa na watu na tuwa skuru besa leons inge na wood demand ni chibesa chinde go chase ase nyaketari igo ayo manyana nkirori inje ninde kirori sinje na watu murele and then I confess it was last year not last year this year early this year na watu murele gomnya nyaketari inga nyaketari like 3 weeks mama chakaba discharge kwa nyaketari ngeke Kenyatta mama ndina shai yengo koregas njinati currently na fatrire tindanyura se transparent na obusioni nyo bukoreka numbore gari alafu nero sikori chibase chinyinge chinyaketari njire cyanya kona kana chinyaketari teyo lakini chibase chabe kiroro meaning nakanda naki ande bako liye into kete bagoteri chibase wekirani obukuru obukuru boro bakali na for example naki Ensoko TV ga kama wate ofisino ga town meka ndana ki Ensoko TV no ga town lakini wana mwana kona Ensoko TV to bate Ensoko TV town lakini ndo ngana ki Ensoko TV to bate ose utawala wala bon ero utawala lakini ewe sabe utawala wodo jwe basa ko utawala lakini ndio igoro lakini tumate na ki ndio ko na ki kwanta kwa na waga the same nje comparing shana NHIF mi agunda ngore na chafi yange mo transparent so ndio ni ewe sai ya ne gari mete basa ne yaso gari ni ndo na iga ngosokeri yoka tingu nyako nyakupingana ngo release yeri ona igo okorwa lakini watu botu tukana lakini ninje ngonyeka nduke kyane ngecho kolegas ona wale iga somo cha kolengana naye somo cha ndo monene uri inshaye bwato muchando gose na sense moye chibesa ekero kuliri obokorera ibintu biria shaye bwato burabono asaba rore bari ba cancer umwako go chebesa abone chekinwe kuro chi million ya chilifu chimisa na 50 paka 800,000 and 50 kuchimwino kolengana naye
nase ishayengi mebwato muchano gose nase ensemo y'ikibese inchira kibese chiga chikoenanwa endimwe inchina na ote tokobekera sese nyamerende ona ndorio ba chinchara chire igoro ebesa inabo maybe genuinely ebesa yabekira je konyo mwana inchi ubanda ngende ndwari kubosa lakini wono abantu aba ebesa abantu gotie ebesa mbake channel mbake chekero mwana inchi katikati ya bichinza cha ekunira kakene nkeyo ono kona eta ari kwate kubeste ya se el niyo korwari ondo chono beste iyo ende utote queriendo squeeze kwa nebesa maana eta ari mario ka nebesa ko ono wache maida eta iyo ondo chono chinza re chiko musachibese ichi chire chinyinge ono eserikali etebu ati abakumye barabange kubwa abakoreria babekene okay twira ndibara sekeya chekeria gia 5 trillion abwasi ukorigeria bese yiga na kigo cyo gutumekwa number 1 ga TV ntobiria kiganje kigo cyo gokonya na subwa ga church para ntubwate pare ya Mau Summit na mayimai mweno gaiga niri gweta ekonya abantu baito gusaba Kenya mu Kenya kwenda Kisii oyo kugenda guchisemo cha Western ebe dual na vono Christmas yekiraro murai wense na tebe na moko genda ase Christmas yekega gochakere jeka mwino expressway nere igoro lakini insaka ro kolireria mangana tali bijai pali ya chakere gusalika ne bwata bitonga tongwa igo buna moko genda Christmas parango chakere koroswa ne Christmas ni matana ne wiki ego chatina manyana ebiragita buna okonya gwetanchira abo kwara ebiragita bya chakere ko bego wando ubiye pale ya ukwana nona eta kurwa the same thing ya kwanda karenge so heto last year na mokwende Christmas mogocha mwe pale na harose na hetika ko bali mwe tone ke tangia paka rero iga na hetika ne ke tangia na kwenda roro on the same nani kilo ke tangia tin shtuge tinati na kwanete nati ni expected yani ndo na kingo kwanare disco yinya goskera na umbeketere kira kwanare tunyoskera lakini wase ke ganza ona nja se bori ya se ke gancheki kayo skulu chiba se chikira ni se ke gancheki awanta te bakanya na kina na weki yake anjange ga na weki yake kabukia kando gaiga kechipara lakini asingo kusiba esa gose moment implementere tax gose iyo ndugo tengo ko kurusha basa gose sabe chidona asikete nagete mda tembe kasike anje kechipakoni wono ko beke ganja ko beke budget yae lakini wono aso ko rusha basa no hata iyo wona na to chinde ngeri biya ano tegende ko ko very open kero beke ndo tana ki na be na nimetenga hii account ya infrastructure lakini chiwa sango usine taxi ngwamenta usingi ngwamenta sinje nama teo kone taxi yako menta naende aba Kenya ngo korabai ngento ke bona tata itiko ba open serikali naote yie bwate oboturutu kanyo bonge okay teri ko beka bintu mochoko botambe kero murai yago chobisi onyore na kero kero burai bogo chencha okonyora na bono murai yorengo bisi Uhuru Muigai Kenyatta Kibaki na rengo Daniel Toroitich arap Moi kero murai yogo chobisi nigagocha ne manifesto ya engao ejue minute na konye ne mirobereria achagetwe no murayo yo mukore abe no mu MC abe no mugabara mu senator abe nyone no mu wakilishi bwa bangina bo mujube ekero murayo munyago chobisi nigagocha kare ne manifesto ne miroberaga ni twikirania yende eremenga minute na asobora ibori bukoro bwa arachire emirobere yunige kwebwa igebere yone chibesa ase kama okiage twenge chage chibesa chabekirwa ekitwara ibire murayo bono ekera korosi kigancha ekeiga mtumanye tobora niko bakwa ne myaka 5 na kurbono kwa iko mwaka 2027 niko toko bara emetienyi 18 kurbono less than that toike engakyeyo bono libo liregandirina ine obora yugo iga ndibono bora chiko bwatu kuseke gancheke niko kera chiko gendera myaka 2027 murayo mungago soiro obisi kolingana na kyomo Kenya gucha waka ekura igorende nge chikoba egie faida bona kina oteia kigancheke ne invest esto ni nagate saving plan yo mundo ora achiko korege ntuke taina osene chiko konyo mwana inchi senyo no na ndiso ko ne ligia kebe se gocho koru in this shortest time yebe se gocho koru onye to go strong ko raise ye budget kende gocho koru sene to mente na ende ebe sa yende ego chikokora this work chiko kobeka infrastructure njenda no chese chinyinge now the plan they have no coachko kumusachiba chiriba chibeke garia chichiko ko bakonya se campaign ochiko chabachaki oyento yachagete iguseni development plan babwate in campaign plan batete ko chago bachakire this early and then akina materi chiba chinge chiabo babo chibeka ayo tatinga tubeke ya 5 billion shayete tubeke ga chiba chinge chicha story ene infrastructure chiba sangete muso cha story so that riba chweka election chirigo chiko chaka bachokore campaign
tindo chiko se para nere nene kango kwa kano chonte tindo se para ngoira ntoro se January ga Nairobi se mwamba cha February onde se para nero la nyore ya chakira no ke kama okia bekirwe juu tindo chi go se njengote wakasongo bado tara beka tari transparent alafu ndio maana wako na serikali ende transition kare wakorwa umurayo muya tiangwa roko bingo nya ko rabuango kiraba for example no MC ose obo chumbe abara ibalia karaba barurigeti bari baso abanyia bari barabangaini eba okora chi project ribuango tirio ngeti ko nyachakire sindoga mjiriko sene 70% done 60% done ochi fabric okora chance in first year chiri mate first year also yo chaba supplementary budget oyaka wango okora chi project chiri ore yo taka fresh year ya most of the projects chicharenge of the outgoing governance ochikorire wanake kacha project ya fully fresh ochaka bonti chiya ya bana inchi manifesto chiri togo kuna genteke useta tengore kamera nda tengore esimu nda tengore tingora limo yonsi wekambe ko machoko leo tianda ko sine esimu ngonyareba sande mambi ngore kamera ngende simu no mambi ngore yanga ndo kwa no machoko lakini wono ligote tena ora tigebi ora kunebi mwedo no muntu kumya no mwana inche onende kirika ndike cha ko zero kaje mpaka 100% done ekemwe na gote ke stranded wondo chingi mwana nchi bana ndio safa wono mwana nchi go feel good leadership they go feel difference ya kwa kachikura kwa bora yobya tai ko kera bora ibuli okay tiatura na sesemu yo kwanera chibesa na ase ntubwate mashirika bunayega serikali kunya amashirika n'ibyo mbegete ayibagare tina bichiko private usibitene lero nabantu kibinafsi nabona kwa ransemeria ekwende kasensemeria pipeline ine yarere to muchando sana kwansika cyane to murayo kurwa Kalonzo Musyoka ugikwanire sana baka ebinambire bige kirase ebigambiro ntwaro chikaisisi ekekiyaganirwe chikokorekana ekero tukukwaniro richibesa nabo igokwa ko kwanigoro yokorosia efaida mashirika yega abera serikali gose namalio mwananchi ase miaka kuru nsetu ya Kenya nyanyo tubo sowerwe ikirabono iga nabono kola serikali gotebana iriko serikali korosie faida nebe senyareke goswa ase kiganji ge serikali echikokonya guchimutwa tiye binte bigabitene neru nabantu binafsi ase engane yege ngimekero mukonyeligereria nabantu mubwato bumanyi bwechibesa ndiye faida gose ndi ebesa goswa nekero murubiri yora serikali gose nekero keria oterede nabantu kibinafsi nchengota ya emirobi ne serikali kero ere manage na serikali chwa sambia jigo so why ngoso atira kinwe chikoye gumono that's the problem kero talibese tayororo ebesa ne rororo na gnaude kan yonsi governance gari ya leadership area gari onye for example para stato for example usitira tumeka na KCCA ni serikali ile chobisi chance pona rechira occupied leo the renting kwa kanwere osere kendo kwa keria asia ebe sango suire difference ke ra talking se kwanda ngore keriga the same office njona ngoi ora but maintain cho chikala anti chiroro ebe se bona yacha sende asengi nje kwa side bali tingo side bali ona nje nayo ora tunje nayo ni ebe se aru ali yacha sende kira chira sende ona sende le ana kibinafsi ya sane byane angota ya chwa se chaso tkan chikore kana ondo nje yacha sende on the same thing kibono gene kila serikali ulioko etenelete njate kama jiba sinina tiando ya mashirika alina yabo binafsi baya korega simuna serikali tena usiba yoni baya korega sirotika bayire korega sino kwero kwali kwega sio korega sirino kuna bwero tunani yabo management kaibia ebe seria so yetumike bunebweneleta ni kwanta ko yetumoja national government unanyata 2 billion yetume 2 billion tako raise 2 billion eke pasiko 2 billion kurwa sore kwa national treasury yake 1 billion ebe sina kwa manage yacha yetume yonsi nyo ase wante ko tomocho for example national treasury yetume go chwa yonsi ndio konya bono mwana inchi yose chi project chai egento kerega rie kenge ebe seria osoa lakini wono kayo chukera ese wante ko muinaria ya ngakatia na hote chinzala chiarire ko chiarire ko kali basa yakere teyo management yerembe tai bintu bite ko tabesa management yerembe no ya na ngote for example tutebona gaiga na channel ino gaiga na weke no to for example serikali ko Iran wangse na bado na wenda ko Iran umenya nasi wono muntu ngacha yego renchanye gore ngise bado njengore ndaba seli ngise ndo bado ntitikangore management ko no telikire under new management but the people working the staffs nobody by baroro kene ngia change
Brabono ownership ya change koru Wycliffe ya chase Ishmael. Though ownership tu ya change but the people inside krento remains the same. Igual skori iguma tuno ko kwana leo na ki corruption ya si prastato sina se chi assets yechi reigoro. Wana kupunguza corruption tikato yoni. Ndio te kupunguza corruption no kubutanto ibare gari ochibeka banga obara nyara ko yegasi. That's the only best solution right. Okay. Juu what on for example in a pipeline ye muskikansa kwa mono. Also a lot of Kenyans are working in that sector. Abange wono osikona yosobu abekiro monto isiko ochihore a company eri aba ya sibi bonsi pi ale kama ngao wono to chama ketabo wono kwa seri kule gas baje dikumia wono uno kanso chagare front na tena ki tiga ngende management remonte change bunu stadio kwa yoni ngate akia kwanera mo eriko sirobo kurumi imeyense ase obarayo boiga bwoni gabwa Kenya Kwanza murobeno iga ochage tuwe na serikali ya Kenya Kwanza nze ya Daktari William Samoei Ruto numurobiri ono gwekerero technology asinge chense ko genda bwango iyo minute na 19 tuli gotene na ali toganye bintu bikolekane kolende no kunganya kuru analog togera sensemu ya digital na obokorere bwensi pigo services chance pi serikali boniga wekera boniga chinyinga niko cyabekirwa senchira yekerero na kega gyonsi bega tabana erikwande kino bokurumi nabo iko bokorere bwa bwango gucyase omwana inchiko kenda sabarimi mbare registered yase murobiri olia o farmers ko gucyase semo yechae naro mbagendere tokokorabo nabo iga sensemeria abarimi beka hawa bekemeriye kahawa ko gucyase semo ya cooperative biashara SMEs oyo korukwa nere oparanya nera ni gagasete korocha e-citizen yons piengima boniga nugani gwakana kede gyonsiga dige message go tumege go prompt ayegasi no kubeka ntikeke nikyo no kubeka ayegechara kyago gosobeke pin yange tukurata bene pin yago ne siri yago kera tuko kwaniro murubiri oyegana na litura hasiri obokurumi ine kerenga kelyo murubiri oyega oreteretwe ebe noborimi ebe nobo chenu ebe na sikisemi andons ki sector chonsi ekerenga kelie kanene twagekeraniri na nento chikoendera kugekerana na ku maintain go se arsenal tu asiriro boroso ase eke nigo kekeri common pay bill kana chi services che serikali sama oningia onyendire ko manage duel senge njona bakurumia bange matemba barisco kana so kana chi direct uchimari aste monda wacho kuna besa inanga na kana for example ndo duma ntabu leta 150 che service ona bongo ya kana direct enda seke yanjage ye serikali ase koru asomo na nchi ucha serikali atrisa bakurumimba mbati imbogete ana sa ase mwananchi umoko yega shonga segaiga wonte konya kora bukurumu yego na kore kabla ya tena ante chibu bengo etere service bwangu ndo seneri bona yo kurumimbo kete aso bukurumu chite ko bakawo bonge wono igo yake base kirase asigora na kebe se yego chikutume kuna ko bagwa ase big bona na ki big fish in the house bona bese ya so ire mochano tari ku usebe so ya ike bese ku abono transparent ya bere mbie na te yo inche process yengo ta mbie nsai senje besa bona gaga teiko igwa no kile ona se big fish goralia ona kubaga bona bese ri chikutumeka ono mochando go chakera na ngote ye bese ku na tu abeke osen chipare na abeke osen 7 billion ka llega se contracta yego chiko sen 2 billion omare wono gate wono wono mechande mingo che akiora abantu bakke bande gutenenga abantu bakke bakunya kumia wono kiyesingenje bese wono kurwa mwauri mnava kukunebesa singenje mutete na obukurumi boke lakini wona banyene no bakurumi wala wono ebese yigo aligo chiko kali igere kile gorali bona tikato toye bage yakali kora na ngate abantu kwauna ero kuru bokera no tumugirango state of spare wala science state of spare mwenda alima guchirwa 50 lakini wekirabani gantumanye tine keganche keiga kego tumekwa kwarigania abantu abaige keganche keke dura gaste ke yango kuna naki president na wate kegancha orangi anto state of spare nere chai na ko ganche njana kwa budget inde yonse bona kido na kido tata chiweze chikunya kuna koleta chi confusion chi nyinge chiwana chaka nchi yakale kumusa ocho koleta raba na nchi bata koria nereke yanjenge ke yango tana kromo nta kore campaign uru chiweze yakale chokore campaign kwa rora chi by election chiweze cha umorukera ase mpaka kwa MC ya ndo chu campaign mpaka ne ndege enda kombari to almost 1 million o tena komba mbele 7 days 7 million chibodi chire osinirenga mwanzo kwamba no MC astura tale na maurege audience ni ntokoe wono tio chibesa une chibono matumizi ya pesa ya serikali ni mbaya wana nembe
wao ibore bonge wana twese bakuchimusa ngate abantu bakakonya utenenga nturense gato kunya kuumia twakane tax tuemiga twakane tax ndono tokomiwa twachiko utenengi baliba big fish moina aiga se mangana ya iga technology aso muchando ringe kurwa buri tangani na mangana e-procurement ase chi contract chigane chikondekero chikeri chikoena no especially ase chi county chaito karoto kana na chi county chiro murubiri yiga okorire bya singi chibono konyore contract igo se konde yiga bono wikobwati process yeria ebekire ase enchira yekerero korende chi county nchire nande chitigarete magiga igango skotore bori wana ono mujana gate ase onye ndianto bako take serious action sire une chono cha nje software yani cha digitalization nje ndo chembia na ngako liegasi juu I want to kumanya tingo manya nje weekly nacho apply usina wacho apply na ngonya nyore rero na mwespi muko beka malieta umera ne galia ke kongo ya ronda na yero tali eliyo komera no tali na umera na seketeiga ngaga ta ko ngaga nganta kungo kuniande lakini onye ndiwe ko rugo transparent yana ki tobe kitonsia masakaraini Kingo nyora na tena kile nyora ingo etabusa na teba na tema inchente menga kiende kingo no ndebono mujana no bona okobeka bintu ime ando muntu etamu ino teba na omete na be tamasa kaime dieta kete diwe kagale mesegoro oldigereli na kingo to chigo delay sabe chigo no mona itako chinyora ando mostly ndo nyora bona aba chumbe ose abarayaba babwate private companies Wana diri wana mochi kubeka masakara yeme nero nawete chiae. Wana riba kwa nose benchmarking la wachiko yani tebo nini wachiko korigeli ya masakara alia. Wanya wangse company ya. Obviously wana nche ngochiko koriko iska isazi mangite company ya. Anda wana transparency na ndeta ikochira. Wana wewe ukurumi bado mbora pungwa lakini ngo pungwa bora lakini mbora era mbora bado. Okay. Karo ke tulige tuchikokorera emambya bora senkwana yaito abasaye nigo muganetia ba maunchirio abasaye nigo muganetia bintu bikorekane asobwasyo kwa sobwene ase enchira erendonge lakini abasaye kero koligeria umubaromoke wekeraboni ngamureri kichikura muganetia maunchirio no bochori nemeti nyameke kurbono na maunchirio yayega chirete yara korekane enchira yoka ngwetera se kure yago ne kure yega no murayuri ogochwakera lakini bono umubaromoke bwa abasaye tulesoki wakakura igiyakabire abasaye asamangana ye byama na politics abange bagoteba na nogukwana lakini nyone na ase byama mureriki muno toreriki muno mwakie kura kiama nkeyo ne muri partyless kia gatatu kero koliria abasaye abaiga musaye kera guchigosoka riba moko musira na inde mugocheka kumwaka makomona uyibono ngoto ibirari ntwa muchangirete muisonde ma ori guchiro igore byasara uyo ni agari kwegendereria yani obo moboria no gusira na mboyo ebinte biga byonsi ipi na kire na munchiro lya gocha usiwa bochori mu mwaka gw'ikiri fera 2025 nebere nje tiankwane ase capacity yane nje uno mura ikuru wasa ikuru we ward yane ne constituency yane ya notumogirango kiama nkiraro tobangete andura nyora kiama lakini tobangete mukutano on 26th tobangete mukutano mwana kare Nyamusi primary school tobangete mukutano mwana torangite abasaye bonsi bachega ye ground ege kirenge ne kyo mukutano oyo no kobeka abasaye abamo tobeka asamo tutebani wono enga kiekire tubwate chikura batarabwata bari babwate chikura mutete ngingune wake kura ya nente kokonyeka to wake chikura ingono ikirangia akawe ndike mukutano wika to kina masamu nento ni karejani impotence yo kubate kura na wake kura bono kura utuma gote na wo next tuchiko to rumurai ochiko to ikange oyi no musayo tete gote nekero tete no musayo to support at least ndo to mwikira bwango moto musayo bateba abasaye ngo matamba ko iwake na ngo te musayo njarande rero Mote musaye mugana ntarira gari bikano nagafya guse ngonye no negasia utimbo atikasi kana ikana ba understand ona musawo chute nekerogo torona kinto abasaye buchi bari ku support wana kito atete bono nje ikinanya rewo kwa no kuroberio ina abasaye bande tukabeka tugataya tikati kitonski munya ntange twachire Christmas ka bange tonyora nenda muri tweri kubwatia to kwanere na kiyo musaye toko nchire to bonchire ya soborai na ndeto encourage abasaye bande wake kura na kubwate kura betara bwata na li to take part in leadership alafu ndo tamana ekiama wone kiama bona tete partless nini no chikurie kero ke lazima ndo chiko soe patikete to rie pati yengi ya to soe ngon kai denda basaye to jo ni chipati chingia wana rio ko market pati oye po ko make it popular ground
at least ni ochomo ili gari no tachiko tenekero ne patena beko na kimu sayo na takonya ko nike chama ite ground na bako reward ka katronga game netina ekiama kebekere serikali keba serikali ikirenga kenene kwa no goso gwika muswe ngo tana ki bona basaya mangi ndote basaya serikali ati ngote basaya serikali injo ngo tari aba satori kiame kia opposition mo inogari ni serikali na to tamakorwa kiama yetu kiama inogari kia opposition kia gari kiama tiangingero kiama kia musio kankero kiama kia gijingero ebya mambira opposition ya binge a lot of parties tore kiame kia tora soro to kioni kuruka to agene kia makeria wabuna nje ne vocal ama se muskoli to Freddy Matiang'i nje anyway I go ngota Matiang'i nero murayon wana Matiang'i nangonya kwa ni chamelia ya Jubilee mambito koma yeri na wonda rangeri kunda nje kwa ni chameiga nje to kana no bono mini go chimeno ga to gande ka ba sia serikali wana ga to be vocal wana to ko ba systematic ritu arenge iga bosaiga wana to be organized tokore ndo ina organized mana sengenjo kuna no right kuboligas mo organized no independence kare achete mo balieba ebe organized tiba ta want to se mustun to kolia obo rai we kama organize wondro that's why we came with the idea tukabe ntu mkutano tuchakire step matenge step entangani on step na to na kitu rangiria basa to beka namo ke to beka namo to rayo ko unity mo to togetherness ne kota unity ke to abiramo iga to decide wono naki wono after then to kaje to akachukura echo to bachukura want to kwa step next in really okay abasa okorari wakora igankolina nigo mukuguru sana naba na siasa abaiga abakongwe abali baikire kuri emeri na inde barase ground nigo mukuguru sana ebuneke mano akwana sengenzo mosa for example ego depend stand yao kuja kuinuka mbako obumuntu umanyikanire wikotore strong stand wikorwaniwe wikotemwe lesiko na babu bino chako raise mbako chako babu na bare bono iga babo salasia persistence yabo mosa kero okwesoka sokia bari babu tiole menyeli yote kaibono kwenda kama kai kwenda guchia bara babu kurana toisaini lakini wono okoremereria kendo kumeta koremereria persistent no school yanga masomo na wantu wata masomo na kono ngatiga okoremereria mpaka wachiko kora ndio chikore faida okay wono abasaina babu ntu wono okoremereria kwa rutuchinjara abara imba for example nke kana tu abangire kia basai mbara batende kere political mote to tumekwa lakini ndike to tumekwa na to amatu tu ebekamu ani abara imbare pafiletina musaita okora kende uri musago chikobokire byo korege ento utakubarimia oya tamwe nosene committee ni mwabangete gento kari orangire committee ya sembata obate nchiri komi nchire gaiga tigane gentekyo wono umate go silence kono sina bweko ro chimoto egweka kwa na bweko ro lakini wono abasa hetiko to stand endo mo jana ase to stand wono to amu yonye ne gente to kumanga no bora itoko chira bora yobu hard ono urtu magena ine kawaida okay abako mo erio to achieve gento kari amanga no kugorwa ngororo ne bate ibasa ego kakiro monto ngorwa na bangina hekenyoro again when like to a firm stand when you to whatever you want to change lazima tu a firm stand ya change to cheer for that change ndo nchuru na kende gati ya okay haso gukorera emambia ya bono chireka chitundo chena chiria twaganira gusange mambia yega ndo chena ngwika chikaro mwerio kamera yago ne eri erikire namba 2 kero gukorera bwo inse sekunda ngemeronge 3 ingana yago yo mwerio ne eri gukwanira mambia bono nanga kiende ntonyora libaga kerokeria burakibia na nya saya twikiaro ndema nje egento kyomo erio ndakwane mambie ngoen kare jaba saibonsi bagol ko not mugirango especially bokeya on 26 patana out in large numbers tonyo negari ya grounds to kwanira mangana ya mosae unity na togetherness na what next buno mosae kurbokera not mugiranga nene leo mwari pingo appreciate kero monto kuna kombatio ko bokone sabari kuna kubange mikutana yonsi and lastly love from the parents nero lazima appreciate alafu naende no ile ko chonsperia yanga na chagaiga mo appreciate my wife and my son okay yeah
Yabano mwancho morire libwen soko TV buruso bwo mugusina gwikirabwo no tugwikira omwerio aseliare gwika elianche chinse nyiwika chinsa isano nemo asogosanga mangira bwo kumurekera aliagendere tokokolekana imena isiko yensetu ya Kenya oburai chisemi oburemi obochenu na boigo kurwe ebinyoro byaito imegendera gotengere 2 yatigera ase omubasobo no gwikeliankyo lietheriane Ishmael Mogere.